Stali smo kod dela na prethodnom času o medicinskim uređajima kojima se mi nećemo baviti, ali koji je krajnje interesantan zato što softver koji biste vi pravili analiza signala za medicinske uređaje bi moralo da prođe sertifikaciju i ono što smo rekli, velika je odgovornost na onome ko piše takav softver i tu najčešće nije jedan čovjek u pitanju, jedna osoba, nego je ceo tim. Ono što takođe o čemu morate da vodite računa ne bi vam palo na pamet ako su se neke kolege više bavile predmetima sa računarske tehnike i informatike, to je da morate da imate na umu da se softver možda može posmatrati sa različitih ekrana. Za neke softverske pakete i pogotovo kad je medicinska slika u pitanju čak postoje propisani monitori sa kojih mogu lekari da posmatraju. Recimo lekari koji posmatraju mamografski snimak moraju to da rade sa računarom sa monitorom koji je posebno sertifikovan i imate to na spisku za Republiku Srbiju koji su to uvoznici i koji računar zapravo može samo da se koristi u tu svrhu. Ali ako softver prikazuje neku drugu pogodnost i ako može da se koristi na primjer i na mobilnom telefonu i na računarima sa različitom veličinom ekrana, onda i to morate da imate na umu kada pravite korisnički interfejs. Dokumentacija koja prati vaš softver takođe mora da bude potpuna i postoji tu razne situacije i razne pravne stvari, tako da ako budete radili u nekoj firmi koja se bavi softverom, morat ćete da sarađujete sa pravnom službom koja će vas uputiti u taj deo. Pa naravno ono što se u praksi dešava i što je situacija verovatno 99%, niko živi ne čita nikakvo uputstvo. Recimo, većina vas verovatno ima neki električni merač temperature kod kuće, kladim se da niste pročitali uputstvo kako se koristi, mada to nije ni komplikovano. Sfigmomanometar ili ono što se kaže merač pritiska takođe ima svoje uputstvo kako se koristi. Trebalo bi, kada kupimo uređaje, bilo da su medicinski ili drugi, da pročitamo to uputstvo i da ono bude dostupno. Instrukcije koje se unutra nalaze moraju biti precizne, što sad pravnici neki će vam definisati, moraju biti kompletne, jednostavne za upotrebu i mora da se omogući ponovljivost. Zamislite da aparat za merenje pritiska ne pokazuje dobar rezultat, to onda u startu može da znači da će neko o svom zdravlju imati potpuno pogrešan zaključak od onoga koji bi trebalo. I tu postoji neka, da kažemo, gradska priča. Ja nisam naišla na dokumente, neki studenti su mi obećali da će mi poslati. Ako vi imate dokumente koji opovrgavaju činjenicu o mački, priču o mački i mikrotalasnoj pećnici, molim vas pošaljite mi da ne pričam priču po sećanju kako sam je čula, već da mogu studentima svake godine da prosledim link. O čemu se radi? Pa postoji priča da jedna gospođa u Americi koja je kupila mikrotalasnu pećnicu, nakon što je okupala svoju kućnu mačku, stavila je da je suši u mikrotalasnoj pećnici i malo je reći kako se nesrećno završila ta situacija. Ali ona je onda uzela uputstvo za korišćenje mikrotalasne pećnice i zaključila da u njemu ne piše ne stavljati mačku unutra. I onda, bar ova priča koju sam ja čula kaže da je nakon toga bio jedan veliki sudski proces na tu temu i da je zaključeno da je gospođa bila u pravu. Ja sam proverila za mikrotalasnu pećnicu, nemam ni jednu kod kuće, ja to ne koristim, ali mislim da imamo u laboratoriji tamo 69 jednu, u onom kuhinskom delu i našla sam uputstvo za nju i proverila, tamo piše da ne treba živa bića stavljati u mikrotalasnu pećnicu. Od kad je uvedeno da to mora da stoji, ne znam. I ako imate tu informaciju, prosledite mi ili sad ili kad se vidimo sledeće sedmice, jako bih volela. Ali bila ova priča istinita ili ne o mački mikrotalasnoj pećnici, mislim da je vrlo poučna o tome kako se pišu ta uputstva i o čemu sve treba voditi računa. Naravno da od vas niko to na ovom nivou ne očekuje, ali prosto da znate kakav je opis tog posla i šta sve to treba da sadrži.
Primer jednog medicinskog uređaja kod koga je analiza signala jako važna, ako ne i presudna, je kohlearna proteza. Znači, pored onih uređaja za merenje, recimo istraživački uređaj za merenje elektrofizioloških signala, videli ste primer onog uređaja koji je poslužio za merenje dvodimenzionog EMG signala sa matričnom elektrodom sa puno kontakata, gde smo imali merenje na butnom mišiću pokazano na starijim pacijentima u onoj studiji. To bi bio primer jednog medicinskog uređaja koji služi isključivo za istraživanja, pa je on CE marking i FDA clearance zapravo potpuno drugačiji od jednog uređaja široke potrošnje, jedan jako uspešan biomedicinski uređaj koji se zove kohlearna proteza, koju možete da vidite trenutno na slici, iza koga je, ako se sećate, jako važno da signal koji dolazi iz okruženja može da se analizira, obrađuje i da se od njega pretvara u kontrolni signal ovog uređaja kako bi neko ko ne čuje dobro bi mu se omogućilo da čuje dobro. Mi ćemo detaljnije da se osvrnemo i na ovaj uređaj tokom semestra, tako da oni koji nisu upućeni u biomedicinsko inženjerstvo ne moraju preterano sada da se brinu što možda ih prvi put vide ovaj uređaj u životu, ali ono što bi trebalo da zapamte, evo recimo je primjera jednog biomedicinskog uređaja koji se bavi analizom zvuka, koji nije baš, da kažem, uobičajen biosignal, iako jeste biosignal zato što se dobije na čoveku, radi se o ljudskom govoru. Softver za analizu signala koji je uobičajen u biomedicinskom inženjerstvu, jedan od, o kome ću vam danas nešto reći, je MATLAB. MATLAB je programsko okruženje koje je nastalo sa ciljem numeričkih izračunavanja, a kasnije i simboličkih. I poseban deo MATLAB-a koji je, da kažem, vrlo jedinstven. Znači, ako sad menjate MATLAB u neke druge programske jezike koje koristite, teško da ćete naći negde nešto što je nalik Simulinku, koji služi za projektovanje modela i nekad može da se koristi u oblasti namenskih računarskih sistema, ono što zovu embed systems, ili tako na engleskom. MATLAB je skraćenica od Matrix Laboratory i prvi MATLAB je nastao verovatno pre nego što se iko od vas rodio, je 1984. godine. Poslednja verzija, prema mojoj proceni, je izašla 17. septembra 2020. godine, kad sam pogledala zadnji put, to je MATLAB 9.9. Prvobitno, kada je nastao, bio je baš namenjen za inženjere automatike, međutim njegova primjena se kasnije proširila i na mnoge druge oblasti, popularan je alat u procesiranju signala i posebno je bio popularan u analizi slike. I tako reći, dugo vremena nezamenjiv u analizi medicinske slike kojom se ovde ne bavimo, ali ja to red je da je spomenemo. Međutim, veliku njegovu konkurenciju, veliki konkurent MATLAB-a je zapravo u poslednje vreme Python, tako da ne mogu da kažem da je MATLAB trenutno broj 1 za analizu slike i nisam sigurna da li bih pogrešila ako bih tako nešto rekla. Ali sigurno je godinama bio broj 1. Postoji ova jedna njihova rečenica Do you speak MATLAB, koju vrlo često koriste kada reklamiraju ovaj softver. Mana ovog softvera je što je vlasnički i to što je vlasnički ne povlači samo sa sobom licence, cenu koju morate da platite da biste ga koristili. To povlači sa sobom da vi ne možete da proučite sve delove koda. Recimo, kao i svi ostali jezici o kojima ću danas ukratko reći par reči, MATLAB sadrži findPix funkciju. Ako biste hteli da tu findPix funkciju koja je napisana delom u MATLAB kodu, delom u C kodu, hteli da pogledate, videli biste da je ona zatvorena. Tako da ako ja hoću kao neko ko se bavi edukacijom i istraživanjem da proučim kako radi findPix funkcija, da recimo napravim bolju verziju findPix funkcije, ja to ne mogu jer je ovo vlasnički ili na engleskom proprietary software koji meni to ne dozvoljava. Programski jezik za koji mnogi kažu da je novina, on je nastao
86. godine, 2 godine nakon MATLAB-a, ali prva, da kažemo, stabilna verzija koja se pojavila je bila 91. što je podjednako dosta davno, je li tako? I poslednja stabilna verzija koju sam ja uspela da vidim negde na sajtu je od 20. jula 2020. godine, znači od ove godine, 3.8.5. Ovaj programski jezik, mnogi bi se složili kad bih rekla da je trenutno najpopularniji na svetu, ali negde izbjegavaću da koristim te termine, pošto postoji niz mera kako vi možete domeriti popularnost programskog jezika. I to je general purpose jezik, znači on služi za objektno orijentisano programiranje, ko se od vas malo više bavio programiranjem, eto čisto da znate, ali se može koristiti podjednako kao što mnogi koriste MATLAB, gde ne morate ništa da znate o objektno orijentisanom programiranju, niti da ga koristite u tom smislu. Kreirao ga je Guido van Rossum i ima jedna zanimljiva priča kako mu je jednog Božića bilo dosadno i on napravio MATLAB, što mislim je malo prepotentna izjava s njegove strane, ali to je samo moje mišljenje. U svakom slučaju, Python je nastao od serije koja nosi naziv Monty Python. Ne znam da li neko ima priliku da je gleda, vrlo komična, nije serija, već niz filmova na razne teme i ako nekog zanima, to možete da pogledate sami, pošto bih ja volila da pređem što više od lekcija danas, da završim zapravo. Iz ove komedije spam je preuzeta reč. Spam je konzerva sa nekim mesnim nareskom. Ako se dobro sećam iz Prvog svetskog rata, koje su Monty Python imaju jedan skeč koji je kasnije iskorišćen za unsolicited mailove koje vam neko šalje. Šta je ono što bih istakla kao pozitivnu stvar Pythona, pored toga što je on slobodan softver i gde za njegovu find fix funkciju možete da vidite kako je napisana i da proučavate šta radi. On ima povećanu čitljivost i recimo niz stvari je skraćena jako dobro, jako se lako uči i veoma dobro se piše. I naravno Python kao slobodan softver cena mu je zero, mada molim vas da ne mešate slobodan i besplatan softver. Besplatan softver i dalje može biti vlasnički i obično vlasnički softver bude besplatan neko vreme kao reklama, zato što im je zgodno da se ljudi naviknu ako je nešto besplatno, a kasnije posle nekog vremena, godine ili dve, oni kažu sad više nije besplatno, sad se plaća. Tako da slobodan softver je uvek besplatan, ali pored toga su mu otvorene funkcije za proučavanje, što je interesantno sa stanovišta obrazovanja. Ono što piše na Python sajtu, Python is a programming language that lets you work more quickly and integrate your systems more efficiently. I ovo je negde istina kada je ovaj programski jezik u pitanju. Zašto sam ga ovde izdvojila? Zato što vidjet ćete veliki broj škola biomedicinskog inženjerstva u svetu, pored ovog tradicionalnog MATLAB-a, već polako napušta ideju MATLAB-a i sve više koristi se Python kao programski jezik za analizu signala i pogotovo biosignala. Treći programski jezik, samo sam ih 3 izdvojila da znate, vrlo brzo završavam sa ovim pregledom, je GNU Octave, koji služi za numerička izračunavanja i on je negde, pored 2 verzije, C-Lab i FreeMat, najveća i za sada najuspešnija alternativa MATLAB-u. Čak su i fajlovi sa kojima radi GNU Octave ekstenzije .m kao u MATLAB-u i većina kodova, bar ono čime se ja bavim, gde preko 90% kodova vam radi podjednako u MATLAB-u i Octave-u. Stvar je što za njega ne morate da ništa plaćate, slobodan je, znači ne morate da plaćate licencu. On nema onaj deo Simulinka o kom sam vam pričala i uopšte nije tako rano nastao, pošto kod nas je negde uvrženo mišljenje da su GNU Octave i Python neke novotarije u programskim jezicima. Nije tačno. 88. je nastao GNU Octave i poslednja stabilna verzija, koliko sam ja mogla da vidim, je iz 3. februara ove godine, što vam dovoljno govori o tome da se i ovaj slobodan softver, pored vlasničkog, vrlo često
updateuje i da izlaze nove verzije. Ovde je samo dato par stvari, pošto sada idemo online i ovo doba korone je ukazalo na to koliko su stvari koje su otvorene, besplatne i dostupne jako važne, ne samo za obrazovanje nego i za druge oblasti, pa mi je negde bilo šteta da ne spomenem šta znači free software ili slobodan software. I ovdje imate 4 vrste slobode. Sloboda da ga pokrećete u bilo koju svrhu, da proučavate program, da delite kopije. Vodite računa, ovo se samo ne odnosi na ocenjivanje na predmetima. Sloboda da se unapređuju programi i da se ta unapređenja dele. I ko bude hteo više da pogleda o slobodan softveru može na ovim linkovima. Ja sam za danas pripremila jednu zanimljivu priču od 13 minuta koju ću za sada da preskočim, pošto hoću da vam pokažem ostale slajdove, ali na kraju našeg predavanja vratit ćemo se na ovaj film, pošto bih voljela da čujete o ovome. Možda posle priče o slobodnom softveru zaključite da vam se to apsolutno ne dopada, da vi to u životu nećete da koristite i da u potpunosti treba da verujete vlasničkom softveru, ali ja mislim da kao neko ko je došao do 4. godine i kao inženjeri elektrotehnike i računarstva treba bar da znate da takve stvari postoje. Nije nikakva ideja da vam namećem bilo kakvo svoje mišljenje ili svoj stav na tu temu. Jedna od stvari koja vam je takođe važna i bit će vam važna pošto ćete deo zadataka, ako ne i sve, to ćemo se već dogovoriti kad sledeće sedmice, ove nećemo imati vežba, ali sledeće hoćemo, je online pretraga. Znači svaki od ovih programskih alata i onaj koji budete koristili će imati nekakav help u kome možete da nađete pomoć kako se određena funkcija koristi. Ako budete koristili slobodan software možete i da vidite kako je ta funkcija realizovana, kao FindPix koja postoji u sva 3 programska jezika koje smo naveli, ali će takođe biti jako važno da izvršite određenu online pretragu. Nažalost, ovaj link koji sam delila studentima godinama više nije funkcionalan, a nisam pripisala tekst koji stoji na njemu, pa ću probati da vam prepričam. Prva stvar je, kada tražite odgovor na pitanja, da kucate odgovarajuće ključne reči koje opisuju vaš problem. Treća stvar je, ako kucate rečenice koje je preporučljivo kucati u nekoj pretrazi, nisu iste kao rečenice koje su gramatički tačne. Znači, nemate ono predikat, subjekat i objekat, nego samo ključne reči iz rečenice izvucite. To je jedna stvar. Druga stvar je, možda nije loše da navedete neku kategoriju, primenu za pretragu, možda nije loše da pogledate prvo sajtove programskog jezika na kojima tražite ili nekakve zvanične forume na kojima se ljudi dopisuju povodom problema koji imaju. Druga stvar je da koristite specijalizovane pretraživače. Recimo, mi ćemo raditi Pan-Tompkins metodu, koju sam ja delimično napravila uvod u nju, koja je jedna od najboljih metoda na svetu još uvek za detekciju R-pikova na EKG signalu. I recimo specijalizovan pretraživač za tu svrhu bi bio Google Scholar, na primjer, pošto se radi o naučnom radu, ili bi bio Scopus, ili tako nešto slično. I onda je važno da odete na različite sajtove. Znači ne samo da se vežemo za jedan sajt, jednog pretraživača, nego za više njih. Ja bih vas takođe ohrabrila. Free software ima nešto otvoreniju zajednicu, u smislu da ljudi su više spremni da odgovore drugima na pitanja, da možete da se uključite u te forume ako imate takvu želju, naravno. Ono što bih vas takođe zamolila i što sam videla da radi na drugim fakultetima u svetu, nemojte da tražite da vam neko drugi rešava domaće zadatke, to se vrlo brzo pronađe da je neko to radio. To vam ne treba, ali neke konkretne probleme na koje najđete na predmetu, ja ne mogu da vam pomognem ili niste u mogućnosti da dođete do mene ili nešto drugo radite, a da je vezano za analizu, naravno da. Što se vlasničkog softvera tiče, pošto ste ako ga platite licencu, onda su valjda oni dužni da odgovore na sva pitanja, tako da kod njih možete odmah da im se obratite. Neko je pravilo da ako na nekim forumima postoji već odgovor na
pitanje koje je isto kao vaše pitanje, da će vam ljudi ignorisati drugi put postavljeno pitanje. Pa vodite računa o tim stvarima i trebalo bi da svaki forum ima neki svoj bon ton. Što se tiče samog pisanja koda i prikaza signala, ja ću voditi računa o tome. Neki deo toga će se ocenjivati, neki neće. Vodite računa recimo da grafik kao sa ove leve slike bi dobio manje poena u izveštaju nego grafik sa slike desno. To ne znači da svaka slika mora da sadrži ovaj grid, ili tako, ali svaki grafik bi trebalo da ima označene ose, označene jedinice u kojima su te ose označene i trebalo bi da ima nekakav naslov taj grafik i da se spominje u vašem izveštaju. Kod se piše u skripti, sad dalje ekstenzija M, kao što je Octave, MATLAB ili Py, to ćemo već vidjeti. Pretpostavka je da su svi fajlovi u radnom direktorijumu ili na neki način da možemo da dođemo do naših podataka ako su snimljeni lokalno na računaru. Komentari u kodu su i tekako poželjni, pošto na ovom predmetu ćemo vam pregledati kod najbolje ja, tako da vodite računa da ćemo mi jednostavnije pregledati kod ako budemo imali komentare. Tabulacija takođe. Naprimjer, u programskom jeziku Python nemate ključne reči za begin i end, već kada sledeći red uvučete, sad da imamo tablu, opet bi mogla da napišem taj kod, zato ćemo se i vidjeti na prvim vežbama na fakultetu. Tabulacija je poželjna u programskim jezicima koji ih čak i nemaju kao obaveznu, kao što ima obaveznu Python. Na graficima uvek označite ose. Biće situacija kada ćemo raditi sa signalima ili signal deformisati tako da više ili jedinica ne postoji ili ta jedinica nije važna. U tom slučaju smo najčešće pisali skraćenicu a.u. malim slovima, što bi značilo arbitrary unit ili proizvoljna jedinica, gde vi, što je dobra praksa, jer vi nekome dajete do znanja da je to na neki način transformisan signal, da mu jedinica ili nije važna ili ne postoji, ali da vi niste zaboravili da označite osu. Tako da imajte to na umu. Takođe bih vam rekla nešto što neću ocenjivati, a to je da bi trebalo da se koristi odgovarajući font, dobar kontrast na graficima. Recimo, ova linija je suviše tanka sa leve strane, ova sa desne strane je, da kažemo, odgovarajuća. Takođe, vodite računa da vam nazivi promenljivih, nazivi skripti budu smisleni. Znači, da se ne zove moj zadatak ili tako nekako. I takođe, jedna od stvari za koju se nadam da ćete se navići je verzionisanje, pošto ćete vi kode da radite i na fakultetu i od kuće. Sve verzije, dajte im neka imena 01, 02 i tako dalje i vodite računa da samo poslednja verzija sme da nosi naziv final. To vam je u nekim timovima u kojima budete radili kada završite fakultet podobavezno, da final se dodeljuje samo poslednjoj verziji koda ili izveštaja u krajnjoj liniji. Takođe, vodite računa, pošto izveštaj i kod predajete nama, to je isto kao kad predajete biografiju za neku stipendiju, za praksu ili za posao, očekujemo da vaše ime i prezime stoji u nazivu tog koda ili u nazivu izveštaja, što je nama lakše da vas ne pomešamo sa drugim studentima, jer ako nešto nazovete izveštaj, i onda nezgodno, verovatno ćemo nešto pomešati na kraju. Više detalja o tome kako kod treba da izgleda dobit ćete na vežbama sledeće sedmice. Te vežbe ću isto da zakažem u nedelju 18. posle ponoći, odnosno 19. čim se sazna konačan broj studenta. Ono što sam ja predvidela da mi danas na predavanju radimo i imamo vremena za to kao i za onaj film, to je jedan kratak podsjetnik o filtrima. Pošto ćemo koristiti notch filter, ali i neke druge filtre, ja bih vas sad podsjetila i nije loše da spomenem još jednom, da ne postoji uputstvo kako odabrati filter, da prosto morate da znate dosta o signalu, dosta o tome što se vama traži, iskustvo. I ono što bih ovde voljela posebno da se osvrnem, pošto ćemo mi praviti svakojake filtre, low pass, high pass, band stop, pored onog notch i češelj filtra. Ove druge filtre najčešće će nam tip biti Butterworth.
Na jako malo mesta se objašnjava u literaturi zašto u biomedicinskom inženjerstvu i na biosignalima se koristi baš taj tip filtra i ja sam htjela da iskoristim priliku ovog uvodnog predavanja da vam to pokažem na primjeru. Recimo, ovdje su date prenosne karakteristike i verujem da već prepoznajete niskopropusnik ili low pass filter. Kako znamo da je low pass filter? Pa lepo za ono što je ovdje već greška kod ovog grafika koji sam ja preuzela ovakav gotov kakav jeste, nije moj, ali da je moj, ono što bih ja uradila označila bih ose. Znači već vidite koliko je loše kada grafik nema označene ose. Ovdje je data normalizovana magnituda. 1 znači da filter propušta, 0 znači da filter ne propušta signal. Određene frekvencije. Kolika je frekvencija? Također je normalizovana od 0 do 1. Ide od 0 do nikvista, odnosno do polovine frekvencije odabiranja. Recimo MG signale vrlo često odabiramo sa 1000 odbiraka u sekundi ili rekli smo 1000 Hz, tako da bi za MG možda njegov FFT bio do 500 Hz. U svakom slučaju ovo je 4 filtra, svi su istog reda, 5. reda. Ti filtri 5. reda su vam prikazani, imamo Čebišev tip 1, Čebišev tip 2, eliptični i Butterworth. Butterworth se često koristi kod biosignala. Zašto? Obratite pažnju da u ovom propusnom domenu Čebišev tipa 1 i eliptični imaju nekakve riplove i da im nije ravna ova karakteristika. Šta to znači? Da signal koji je za nas koristan, koji mi hoćemo da filter sigurno propusti, on neće idealno propustiti, jel vidite? Pošto nam je u biomedicinskom inženjerstvu jako važno da taj signal što više očuvamo, Butterworth i Čebišev tipa 2 nam ovdje daju najbolju karakteristiku, jel tako? Ajmo onda da obratimo pažnju na neke druge stvari. Ono što možemo da vidimo kao razliku između Čebišev tipa 2 i Butterwortha, to je ovaj nepropusni opseg, znači ovaj deo signala koji se ne propušta. Što naravno, pošto se radi o realnim filtrima, vi ne možete da imate jasno odsecanje, postoji neka kriva kako to odsecanje izgleda i ono što nam smeta generalno u biomedicinskom inženjerstvu sa ovim Čebiševim filtrom tipa 2, to su također ovi riplovi u ovom nepropusnom delu. Šta to praktično znači? Pa praktično znači da ću ja da primenim filtar koji će idealno da sačuva moj korisni deo signala, ali ovaj deo koji treba da odseče neće ga idealno odseći, već nešto gde ja mislim da je davno odsečeno može da se pojavi neki deo šuma. To mi u biomedicinskom inženjerstvu smeta, jer ja hoću kad kažem da sačuvam jedan deo korisnog signala, da on sigurno bude sačuvan i kada kažem da moj šum nestaje posle nekog vremena, da on sigurno nestane. I zato se koristi Butterworth. Jel primećujete sad koja je razlika njega i ostalih tipova filtara, znači tih nelinearnih funkcija koje nama služe da mi zapravo projektujemo filtre. Pored toga što ćemo da odredimo red filtra i da odredimo frekvenciju na koju bi taj filtr trebao da odseca frekvencije. E sad, šta je mana Butterworth filtra? Nadam se da vidite. Mana Butterworth filtra je recimo što on za razliku od ovog Čebiševog tipa 1, a pogotovo eliptičnog, ima ovaj prelazni period. Znači da on neće jasno da razdvoji propusni od nepropusnog opsega i da će na ovom delu, na kome ne znamo sad šta će se naći, da li deo korisnog signala, da li deo šuma, u najboljem slučaju ništa od toga, on će da propusti, vidite, sa određenim slabljenjem taj deo signala. I to je jedna od mana Butterworthovog filtra, što za isti red nema, da kažem, ako smem da kažem tako, strmo odsecanje koje ima epiliptični filtar. E sad, u preko 95% slučajeva ovo što vam nudi Butterworth filter vama je potrebno za biomedicinske signale i u 100% slučajeva koje mi imamo na predmetu. Međutim, zapamtite negde ovaj slajd ako budete radili diplomski ili se negde zaposlite pa analizirate druge signale. Postoje situacije u kojima je jako važno da se postigne ovako naglo odsecanje koje nude Čebišev tipa 1 i epiliptični i viđala sam signale koji se odsecaju na taj način, tako da, ali to je bilo u jako malom broju slučajeva. Samo zapamtite kad možete i to da menjate.
Naravno, mi ovde ne radimo analogno nikakvo procesiranje signala, radimo sa diskretnim signalima, ali kad bismo hteli, mi bismo mogli da ovaj filter realizujemo, ovo je recimo Salem key topologija, koja koristi operacioni pojačavač, otpornike i kondenzatore, je li tako? Odnosno koristi aktivne komponente kao što su operacioni pojačavači i pasivne, kao što su otpornici i kondenzatori, na primer, za realizaciju, zapamtite sad, linearnih analognih filtara. Kad smo pričali o Z transformaciji, rekli smo da ona postoji samo za linearne filtre, digitalne filtre, a ovde opet pričamo da možemo da realizujemo u analognoj, da možemo da napravimo kolo, je li tako, Salem key topologije, linearnog analognog filtra. Butterworth filter je linearan filter. Na slici vam je prikazana realizacija drugog reda. Mi to nećemo raditi, ali ovo je samo da budete informisani da to postoji i da u nekim medicinskim uređajima, pored one softverske aplikacije, koja analizira signal, možete da imate električno kolo koje analizira signal, je li tako? I da odabirom RC komponenti, recimo, možemo da biramo frekvenciju odsecanja filtra. Kako se realizuje softverski ovaj filtr, pokazat ću vam sledeće sedmice na vežbama. Sad, pitanje za vas, mogla sam da napravim anketu, ali ne bih da vam oduzimam previše vremena ovde na Zoomu, voljela bih ipak da budemo tačni, pošto sam ja to od vas tražila, onda da ja budem tačna. Pitanje se postavlja da postoji analogni high pass filter. Ako razmislite o digitalnom high pass filtru, šta je high pass filter? Filter visokopropusnik koji propušta nešto od jedne frekvencije pa sve do beskonačno, je li tako? Digitalni signal, sadrži frekvenciju od 0 do nikvista, do polovine frekvencije odabiranja. Znači, EMG sniman sa frekvencijom odabiranja 1000 Hz ima komponente od 0 do 500 Hz. Taj high pass filter neće propustiti 600 Hz, tako da, zašto vam ovo kažem? Zato što u nekim terminologijama mi koristimo high pass, jer ga vi projektujete kao high pass. On će propustiti do 500 Hz na MG signalu. I taj high pass na digitalnom signalu vam je uvek isključivo band pass, koji se završava sa nikvistovom frekvencijom. Sad se javlja pitanje da li postoji analogni high pass, pošto smo zaključili da teorijski, kad bismo htjeli da budemo izuzetno tačni, digitalni high pass ne postoji i odgovor je ne. Zašto? Pa malo pre smo vidjeli, mi koristimo aktivne i pasivne komponente. Ako koristite operacioni pojačavač i otvorite njegov, recimo, datasheet, uputstvo, možete vidjeti da postoji maksimalna frekvencija na kojoj taj operacioni pojačavač radi. Što znači da ja i dalje nemam idealan high pass filter. Ovo je jedno od trik pitanja, neće doći na mas ispitu, ali mi je negde korisno da neko ko se bavi obradom signala zna takve trik pitanja, da kažem, takve detalje o analizi signala. Takođe, da li AD kartica filtrira signal? Pazite, AD kartica, analogno digitalni konverter, ovo je jedna fotografija iz laboratorije gde ćemo imati vežbe sledeće sedmice, 69, kaže ima 2,8 MHz. Ovde piše S kroz S. S znači samples per second. Što znači samplova, to jest odbiraka u sekundi. Setite se da herci baš nisu najpogodnije jedinice i vidjet ćete vrlo često proizvođači ovih AD konvertora i merne opreme daju te jedinice u samples per second. Da li je moguće meriti 2 GHz sa ovom karticom? Pa da, zato što nije, zato što ona može 2,8 MHz. Onda se javlja da li možete da merite 500 kHz sa 2,8 MHz propusnim opsegom? Možete. Zašto nismo mogli da merimo 2 GHz? Zato što ova kartica odseca frekvenciju. Znači, svaka kartica AD konvertora vam takođe na neki način unosi ograničenje i na neki način vrši filtriranje, low pass filtriranje signala. Znači, ako kupite AD karticu čiji je propusni opseg 2,8 MHz, on vam je u startu na neki način, možemo tako da kažemo, isfiltrirao signal da bude do 2,8 MHz. Pa ovih 2 giga nećete vidjeti na tom signalu. To je recimo jedna od stvari koje bi trebalo da znate. Za kraj,
Ja mislim da treba da zaključimo da frekvencijski opseg signala biomedicinskih, ono što smo danas zaključili, je relativno manji u odnosu na ostale signale. Podložan je šumovima, pogotovo šumu na 50 Hz. Za bežični prenos je još uvek nepogodan, o tome ćemo detaljno da pričamo. Znači, postoje uređaji sa bežičnim prenosom, ali postoje neka ograničenja, pogotovo ako hoćete da imate signal velike rezolucije sa relativno velikom frekvencijom odabiranja, ne možete da koristite bežični prenos i amplituda tih signala je značajno manja u odnosu na druge signale i u odnosu na šumove. Posledično, postoji nepovoljan odnos signal-šum, ako se sećate, signal-to-noise ratio, i ovo je čisto podsjetnik, neću ulaziti u detalje, na vežbama ćemo da prođemo kako za signal, kada možemo i kako možemo da izračunamo odnos signal-šum koji nam je jako važan sa stanovišta kvaliteta signala. Kvalitet signala definišemo tako kolika je snaga šuma unutar na snimljenom signalu. Pored raznih korisnih linkova, koje mislim da ste ispratili na ovoj prezentaciji, ne postoji online kurs koji baš nalikuje ovom predmetu, ali postoje neki online kursevi koji se tiču obrade signala, koji se tiču programiranja i ovo verovatno nije finalni spisak svih tih kurseva, ali ako želite, svakako ja bih vas ohrabrila da možda još nešto dodatno odaberete i ako budete imali vremena. Mi ćemo sada, ja se izvinjavam, nadam se da možete sa mnom da ostanete koji minut duže, pošto bih ja volela da odgledamo još 13 minuta, tako da ostaćemo duže par minuta, onaj video zajedno i da posle toga odjavim ovu lekciju sa još par reči. Tako da nadam se da je to u redu. Ja ću sad odmah da šerujem screen, da odgledamo taj video. Free software is the first battle in the liberation of cyberspace. Who controls your computer? Is it you, or is it some big company that's really controlling it? Well, what is a computer? A computer is a universal machine. It will do any computation you want it to because you give it a program that says what the computation is that you want. So the computer only knows how to get out an instruction and do it, and get out another instruction and do it. The program has the instructions. It says what to do. So by writing the right program, you can make it do anything. Well, almost anything. So who gives the instructions to your computer? You might think it's obeying your instructions when really it's obeying somebody else first, and you, only as much as that company wants it to, will let it listen to you. With software, there are two possibilities. Either the users control the program or the program controls the users. It's inevitably one or the other. So in order for the users to control the program, they need the four essential freedoms. And that's the definition of free software. Free software respects the user's freedom and community. Now, we often call it libre, using the French or Spanish word, pronounce it as you like. The point is, that's what we mean. We don't mean it's gratis. We're not talking about price. We're concerned with your freedom. And we sometimes say free/libre to show that. So freedom 0 is the freedom to run the program as you wish for whatever purpose. Freedom 1 is the freedom to study the source code of the program and change it so it does the computing you want it to do. But what is the source code? Well, every program typically will have two forms. There's the form that you can read and you can understand if you know the programming language. That's the source. That's what programmers write and change. Then there's the executable, which is a bunch of numbers which even a programmer can't figure out. If all you get is the executable, it's a horrible pain in the neck to figure out what it does, and even harder to change it. So to give you the real possibility to study and change it,
They've got to give you the source code. That's a requirement. Well, with those two freedoms, each user separately can make a copy and start changing it. U vašem slučaju, ja se samo izvinjam što sam prekinula na kratko ovo izlaganje osnivača Fondacije za slobodan softver. Mislim da on jako lepo priča, iako je malo u hippie stilu, nije baš po mom ukusu u tom domenu, ali ovo što kaže, bar ja mislim da je vrlo korisno za vas, da čujete da tako nešto postoji. I ovo što je rekao source code, setite se onoga što sam rekla na početku predavanja, znači find fix funkcija. Želim da znam kako ona radi i hoću da je menjam ili da je učinim boljom. Da li to mogu ili ne mogu sa određenim softverom? And make it do what she wants. That's individual control. But what if you're not a programmer? You look at the source code and you don't understand it. Individual control isn't enough. We also need collective control, which means any group of users are free to work together to adapt the program to what they want. Of course, in the group, some of them are programmers. They're the ones who actually write the changes, but they're doing it as part of the group for what the group wants. Of course, the group doesn't have to be everybody. So others can use it some other way. They're all free to do that. So collective control requires two more essential freedoms. Freedom 2 is the freedom to redistribute exact copies, to make the copies and then give them away or sell them when you wish. And freedom 3 is similar, but it's for your modified versions. You're free to make copies and then give them or sell them when you wish. So if you do have these freedoms, then it's free software. The users control the program. But if any of those freedoms is missing, then the users don't control the program. Instead, the program controls the users. And the developer controls the program. So that means this program is an instrument of unjust power for its developer over the users. That means the users don't have freedom. That's non-free proprietary software, which we got to get rid of. Well, when you've got proprietary software, what happens? Sometimes the program snoops on the user. Sometimes it tracks the user. Sometimes it restricts the user and stops users from doing what they want to do. You can see that the blue ray is your enemy. Sometimes the software remotely deletes books, as Amazon did with 1984. Sometimes the developer compels users to install a harmful upgrade by threatening to take away other functionality if it's not installed, as Sony did. And sometimes they can even forcibly change the software at a distance, as Microsoft can with Windows through the universal backdoor. So sometimes they even sabotage users, as Microsoft does when it tells the NSA about bugs in Windows so it can use them to attack people's computers. Well, what you get is basically, with proprietary software, the owner has power over the users and takes advantage of this power, putting in those various malicious functionalities to hurt the users. Of course, they don't do this because they're sadists. They're doing it just for money, for greed. They have various ways that they can profit from having this power over users, which does not make it even the tiniest bit less evil. But they have no shame about it. They have conferences where they talk about the latest ways they can take advantage of users through the power they have. Basically, proprietary software, which is now from almost all the users of proprietary software, they're using proprietary malware. It's software for suckers. So how do you stop being a victim? Formerly, you had to stop using computers, but not anymore. Now you can come join us in the free world that we've built. In 1983, I announced I would develop a completely free software operating system called GNU. In 1992, we had it almost finished, but one piece was missing, the kernel. Linus Torvalds in that year freed his kernel Linux, which filled the last gap and gave us the first complete system you could run on a PC, GNU plus Linux. So unfortunately, having freedom at one point doesn't guarantee you'll keep it.
There are over 1,000 different variants of GNU/Linux. They're called distributions. A few of them are entirely free software. Most of them have non-free software added because they're maintained by people who aren't concerned about freedom. They'd rather add convenience at the cost of freedom. So you have to check which is a free distro. To keep your freedom sometimes requires a sacrifice, sometimes a big sacrifice, as at Lexington. Sometimes, but in our campaign, they tend to be little sacrifices. Anybody with a little bit of maturity can make these sacrifices. For instance, you want applications, but some of them are non-free. If you want freedom, you got to do without them. So there may be some inconveniences you have to suffer for your freedom's sake. Then many websites send non-free programs written in JavaScript to the user's browser. If you don't want to run non-free programs, you should install Libre.js, which keeps out non-free JavaScript. And sometimes servers will offer to do your computing. They say, send us all your data, obviously for suckers. Then the server does the computing and sends you back the results. But you're not supposed to think about what's happening because it's a cloud and you don't see what's going on. Well, you should look. It's software as a service as a software substitute, and it takes away control of your computing. So a large fraction of the world's web servers are running GNU/Linux and other free software. But I think the most important computers to put freedom in are your computers, not companies' web servers. They deserve freedom also. But above all, it's people that deserve freedom. So we need to advance. And to do that, we have to cross obstacles. One of them is there are big companies that make a lot of money by having control over users, and they don't want to let us advance. We have to overcome their opposition. Another is that the mainstream media don't talk about free software. They have a term that they use to bury these ethical issues. They say open source instead. Now, it talks about more or less the same programs, but with different ideas, where free software activists say, this is a matter of right and wrong. Users deserve freedom. We demand freedom. The people who say open source, they don't want to say that. So instead they say, let the users change the software and redistribute it, and they'll make the code better. They'll fix some bugs. It may be true, but it's a less important issue. If we want to keep our freedom, we've got to talk about freedom. So say free software, and you're helping us every time. Another obstacle is that lots of schools teach non-free software, which is basically like teaching your kids to smoke tobacco. It's implanting dependence, which is the opposite of what schools should do. A school should prepare citizens to live in a strong, capable, independent, cooperating, and free society, which means teaching free software in the school. But there's another reason to do that for education. Some kids want to become programmers. They're curious. They want to know how the programs work. Well, the one who's studying a free software can understand it. The one who's studying a non-free program can't learn anything because the knowledge in the non-free program is withheld, denied to the students. So to uphold the spirit of education, the school should make sure its programs are free. But there's an even more important reason. Schools should teach the spirit of goodwill, the habit of helping other people. So the class should say, if you bring a program to class, just as if you bring cookies to class, you've got to share it with everyone else. Can't keep it to yourself. You got to share the source code so other people can learn. So don't bring any proprietary software to this class. The school has to set a good example by following its own rule. It should bring only free software to class, except as a reverse engineering exercise. Another obstacle is there's hardware we don't know how to write free software for because they won't tell us how to use the hardware. That's shocking. They want to sell you the product and they won't tell you how to use it. They say, here's a non-free program you can use, run it and shut up. Don't bother us. Well, how do we find out how to run that hardware? With reverse engineering.
You've got to study all those zeros and ones to figure out what they really do and write down how to use that hardware so someone else can write the free program to do it. It's hard work, but it can be done. If you want to make a big technical contribution, that's what you should do. Each new area, activity of life can bring with it new human rights that are necessary. And the human rights depend on each other. If you lose one, it becomes harder to maintain the others. So nowadays, computing is so important in society that the freedoms of free software are among the human rights that society must establish and protect. Thus, how to help? Well, you can write free software. You can organize groups to campaign and persuade schools and governments to move to free software. You can help other people when they have trouble using free software or help them install it. You can say free software and spread the philosophical ideas. Moving to free software is the first step in the liberation of cyberspace. But of course, we also use the internet. We need other freedoms there, like network neutrality and putting an end to surveillance of people in general. To bi bilo to sa ovim videom. Ja bih vas zamolila, hvala svima što su ostali. Kratko ću samo podeliti prezentaciju zbog poslednjeg slajda. Hvala vam što smo malo probili vreme. Meni je na kraju, sam htjela da vam kažem neki moji lični stav o biomedicinskom inženjerstvu. Ja se njime bavim već više od deceniju i posebno sam se bavila lepim stvarima koje sam voljela iz analize i obrade signala i to mi je omogućilo veliku multidisciplinarnu saradnju, ne samo sa lekarima, nego i sa ljudima iz raznih drugih oblasti, uključujući i psihologije. Tako da vidjet ćete moji primjeri koji dolaze iz prakse, nekad će biti obojeni tim mojim iskustvom. I jedna stvar koju sam naučila na Filozofskom fakultetu na jednom predavanju, jedan zadatak koji ću ja vama sad zadati, ne treba ništa da radite, znači nije interaktivno, ne treba ništa da pišete. Ideja je da pokušate da se setite kad je bilo 11:15, kad ste se uključili na Zoom platformu i krenuli da slušate moje predavanje i da od tog sećanja pokušate da zaboravite sve što ste do sad čuli. Znači sve što sam vam rekla o EKG signalu, o detekciji R-pikova, o tome čime služi analiza signala, koliko je kompleksno baviti se takvim softverom, kako treba da birate razne parametre, kako se biraju filtri, preko ovoga što treba po meni da čujete da postoji free software, šta god mislili o njemu, dobro ili loše. I ja ću sad sačekati jedno 5 do 10 sekundi da probate da zaboravite sve što ste čuli u prethodna 3 sata. Kolege sa Filozofskog fakulteta kažu da sve što se potrudite da zaboravite bolje zapamtite. Toliko od mene u ovoj sedmici. Hvala vam svima što ste bili tačni i što ste prisustvovali cijelom predavanju i pratite obaveštenja na sajtu, a mi se vidimo sledeće sedmice u ponedeljak pa u sredu.